školskoj 2016-17. godini u našoj školi planiran je upis ukupno 216 učenika raspoređenih u 9 odjeljenja. U gimnaziji planiramo upisati 3 odjeljenja, od toga 2 odjeljenja opšteg smjera i jedno odjeljenje računarskog informatičkog smjera koje očekujemo da će biti popularno u današnjem vremenu. Znači, u struci ekonomija, pravo i trgovina upisujemo jedno odjeljenje ekonomskih tehničara, jedno odjeljenje trgovačkih tehničara i jedno odjeljenje trgovaca. U struci ugostiteljstvo i turizam upisujemo jedno odjeljenje kulinarskih tehničara i upisujemo jedno kombinovano odjeljenje konobara i kuvara. U struci tekstilstvo i kožarstvo upisujemo jedno odjeljenje tekstilnih tehničara. Ja bih pozvao sve učenike 9. razreda da se opredijele tamo gdje su najviše zainteresovani, a ova navedena zanimanja koja mi upisujemo su veoma atraktivna i aktuelna i mogu da kažem da će škola sve obezbjediti potrebno da bi njihovo školovanje bilo na jednom modernom, savremenom nivou, gdje će im predavati kadrovi koji veoma dobro znaju da prenesu to znanje, a da učenici nakon završene srednje škole mogu veoma uspješno da nastave ili studiranje ili da potraže zaposlenje u nekoj firmi. Doba u kome učenik kreira svoju ličnost i jako je bitno da vrati pravu srednju školu kako bismo stekli određen nivo predznanja za upis na ženevni fakultet i samim time stekli pravo zanimanje. Gimnaziju sam upisala iz razloga da sam željela dobru podlogu za dalje školovanje. Prvo prioritet je bila matematika, međutim vremenom profesori uticali na to da se opredijelim za drugo zanimanje. Smatram da je gimnazija veoma dobra podloga za dalje školovanje i svim učenicima koji imaju dobre ocjene i imaju želju da uče, da se dalje školuju i obrazuju, poručila da upišu gimnaziju. Također želim da kažem da su profesori vrlo korektni i da izlaze veoma u susret. Nije nam školski predmet, nije strašno. Učenice 4. 5. trgovački tehničar i u okviru naše nastave pohađamo praktičnu nastavu. U okviru praktične nastave imamo 2 preduzeća. Ja sam u prvom preduzeću koji broji 15 učenika i zove se Unuteš. U preduzeću smo podijeljeni 5 sektora, a to su sekretarijat, računovodstvo, nabavka, marketing i prodaja. Ja sam sekretarijatu
stvaranja